أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mına hurmatlı zamandaşlar, men hazır kadimki Sultan Süleyman'ın kurdurgan meçitinin aldında turam. Uşul yer 1553 yıldan 1557 yıllarga çeyin tağırağa aytkanda şu 7 yıl aralığında şu ak mramordan jasalgan kuruluş bütkön eken. Meçitin özünün aylanası 70 bin kvadrat metreden açıkta tüzetken. Geçki ortaoğlumdağı Türk sultanlarının en bir dövlötlü uçurunun Türk sultanatının jayılgan mezgilinin iyesi olgan, oşo menzildegi büyük hükümdar olgan Sultan Süleyman oşo 16. kırımlarda el jurt tamşana turgan. Gün çeyin el jurt şu yere gelip ziyaret kılıp tamşanıp göre turgan meçitte kurdurgan eken. Bunun aylanasının bardığı Türkiye'ye gelip жүрген zamandaşlar bardığı jakşı bilir. Bazarlar, el jurt görүүчү, ziyaret kılүүчү жерleri жана башка баалуулуктар турат экен. Мындан ар жакта эле bir ашпаса bir 500 метр арада Sultan Ahmet meçити, Aya Sofya meçiti bardığı mына ошол Босфор кысыгынын bir jakşı егинде Türk dövlötünün eskertkiç belgileri katары turgan çoğ uluu dövlöttün eskertkişleri. Mına uşul yerlerde, uşul yerde eğilip, uşul yerde öz dövlötün жүрgüzүү üçün biz ata-oğullar Kırgızdın er azamattары dagы uşul yerde çoğu gelip erdiklerini görgüzgöndügü. Uşul yerde eğiligende özünün hiçbir nersege tengleşpey turgan batırlıklarda görgüzgön malumatları бүгүнкү күндө айрымдары айтылса көбү али калышмактуу сырдуу боюнча жаткандыгын биз унутпашыбыз керек. Ошон үчүн биз бул жерде дагы сыймыктануу менен ошол Борбордук Азиядан, анын ичинен Борбордук Азиянын тирөөчү болгон Ала Тоо аймагынан келген ата-бабаларыбыздын түзгөн улуу дөлөтү катары биз сыймыктана жүрүшүбүз керек. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت
мечети имеется 238 окон, что позволяет ей получать солнечный свет в течение всего дня. Мечеть известна своей хорошей акустической системой, а также очень простым и красноречивым дизайном. Мечеть Сулеймания является одной из жемчужин Стамбула. To jest tylko pomagier, to jest taki... Tak, no to są takie, wiecie, pospolici ludzie, ale turbany już potem poszczególne kształty, na przykład na świecie było świadczone potem coraz wyższa hierarchia jest pokazana. Tu macie na przykład konsula, są też... Jakie to było jeszcze? Ile tych ludzi jest pochowanych, zobaczcie. Biz hazır Osmanlı İmperiyası'nдағы ең атаға шыққан Sultan Süleyman Kanuni деген Sultan'ın kurduğun Meşit medrese kompleksine және анын күмбөзүнө келдик. Аябай тәсіллер чоң болды. Ошол 16-кылымдагы биздин ата-бабаларыбыз курган Осман дөлөтүнүн эң бийик чокусуна чыгып, ошол батыш өлкөлөрүнө чейин созулган аймактар deyilip, дүйнөдө азыркы жазма булак тарыхтарындагы эң чоң империянын курган инсан. Ошондон кийин 500 жылга жакын ушул комплекс сакталып тургандыгына, анан элдер көптөгөн элдер мусулманы дагы, башка улуттары дагы келип ушундай көрүп кетип атышат. Демек дүйнө элдери ушул тарыхыбыздын моюнга алып аткандыгы, дүйнө элдери ушундай биздин тарыхыбыз менен сыймыктанып кеткендерин көрсөк болот. Биздин дагы элдерибиз ушул жерди көрүп кетсе, өзүнүн өтмүш тарыхы менен таанышып, сыймыктанып, алдыга карай улуу максаттарды койгон деген ойлор келип кетти. Ушундай көрө келсе, ошол Истанбулга келип, ата-бабаларыбыздын ушул тарыхын көрүп кетсе деген ойлор пайда болду. Бул жерде Kanuni Sultan Süleyman Han Türbesi deydi. Azır ile biz girip çıkan yer. Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılı Trabzon'da törölüp 1566 yılı Osman İmparator başka devletinin 10. sultanı olgan eken. Jana 89. Halifası dep аталат. Халифа деген эми ошо Абу Бакырдан башталган да. Bu adam içerisinde Süleyman 46 жыл падышалык кылды деп атат. 1520 yıldan 1566 yılga çeyin 46 yıl padişahçılık kılgan eken. Emi Joker Jo'da ölse padişah tahtı devlet deydi. Burada uşul 1566 yılı kaza olgandan keyin anın tahtı tapşırılgan eken. Bunun vardı. Yavuz Sultan'dan keyin takka oturgan eken da bu babası. Yavuz Sultan Selim. Selim'den keyin Buna şunday ulu tarihçi da bu yerde. Buna qarаңыз, babasıdan taxtı alganda ошол халифаттын аймагы болуп атат, аймагы квадрат бурасы. 6.557.000 kvadrat kilometre. Бул болсо, бунун немесинде караң 14.893.000 квадратка чоңоюп атат. Kilometre. Osmanlı империясы ушул эң чоң аймагы ушуна жетишкен да. Şunda Мисалы үчүн Кыргызстандын аймагы азыр 198.000 kvadrat metre. деп атат эми бул жерде. Bul 14 milyon. 14.893.000 kvadrat болуп атат. Buna hürmetli zamandaşlar öz gezeginde elim dep, jerim dep batalga baş koygan el jurттун kızıkçılığı üçün memleketin kengeytken bizdin babalarımızdan bir üzüm tarih tarjımalı bilen tanıştınızlar. Daha bir jolu aytып koyuşumuz gerek. Şu Osman Devleti'nin 10. padişahı olsa Hazreti Ebu Bekir'den beri eseptilgende özlerin halif de eseptilgen başkaruçulardan
89-cu dövlət eesi qatarı sıymıq bilen aytılgan Sultan Süleyman'ın kavuru uşul jerde turat. Bunun bardığın biz uşul bizden özümüzdükü dep özümüzdün ata-babalar dep sıymıktangan gündagına bizden uğuz uzarıp dövlet özgö dövlet sıymıgыбызга sıymık koşularyny unutpaşыбыз gerek. Antkeni muna uşul dövletти tüzgön negizgi erzamatlardın arasında sözsüz şu жооп берүүсү болгон биздин ата-babalarыбыз ушул жерде мен өзүмүн elim, özümün jerim, özümün dövletime emgek singirem dep sıymık menen jogo karşı çıkıp jеңиштерге жетip жүргөнү бул дагы азыр биз көп маани берип бере бербеген чындык экендигин мындай жашырбай эле айтышыбыз керек. Учуру келгенде бул маселелер дагы далай ирет көтөрүлөр. Ал мезгилдер эгер биздин ынтымакчылыгыбыз бекем болсо, мамлекеттер ортосундагы бири-бирибизге болгон сыйырматыбыз бекем болсо, албетте мунун бардыгы жакынкы келечектин иши деп билишибиз керек. Башкасын айтпаганда эле мына ошол бүгүнкү мечет, медресе турган эң акырында мүрзөсү курулган, коюлган сөөгүш жери коюлган жердин жалпы аянты 70.000 квадрат метр түзөткөн. Бул деген 70 чакырым деген сөз экендигин дагы биз унутпашыбыз керек. Мына ушундай Кудай буйрса дагы өзүбүздүн акыл эсибиз жеткен маселелер боюнча маалыматтарды берем деген ишеничтемин.